Sport Vibe, True Man TV, Sport Vibe, True Man. Sport Vibe through True Man TV. Ikaze kuri True Man TV na Sport Vibe, amakuru ya siporo yose agezweho. Yes, Sport Vibe ndabashohoje bakunzi ba True Man TV, turamukanye. Iyi ni Sports Vibe updates, imikino yarayibaye muri UEFA Champions League. Bresta ubusa rwose kuri PSG, ibitego 3 rwose. Igitego cya mbere cyabonetse kuri penalty nimero 21 rwose akubita mu izamu. Moussa Dembele yigaragaza rwose, ibitego 2 bye ku munota 45 ndetse no ku munota 65 rwose atsinda ibitego bye 2 na mugenzi watsinze igitego kimwe cya penalty. Umukino urangira ari 0-3 mu mikino ibanza. Bishatse kuvuga iki? Bivuze yuko PSG rwose yazamutse neza. Iyi ni fazare ku mukino wa rutoro rwose, ndumva bazakora byose ikipe bakayikuramo nta kabuza. Juventus ikipe yigaragaza 2-1 cya PSV Eindhoven. Mukino rwose wari umeze neza, ibitego 2 byabonetse rwose, ikipe ibona amahirwe ya mbere ku mukino ubanza rwose. Ibitego 2-1 rwose ni impamba, gusa wenda ntabwo twavuga ko bihagije ku mukino wo kwishyura. Hari igihe ikipe ishobora kwigaranzura, gusa match yari iryoshye rwose. Mu bigaragara Juventus yari ifite akabaraga rwose. 2 nibyo byatandukanyije aya makipe, 2-1. Yes, nimba ari ubwa mbere rwose ugeze kuri no YouTube channel, ndagusaba rwose gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho, cyo bita Sports Vibe rwose, sports updates. Umukino waraye waruhetse indi rwose, yari ukomeye cyane. Manchester City yigaragaza na Real, yari ibintu bikomeye cyane. Umukino waje kurangira Man City bayigaritse rwose, ibitego 2-3. Man City banze igitego rwose. Haaland yigaragaza ku munota wa 8. Arakina rwose, ubona ko ibintu bimeze neza. Mbappe nawe aravuga ati sinagukundira rwose. Mbappe nawe barigaragaje ku munota wa 59, igitego cya mbere baragitsinze. Match irakomeza rwose, wabonaga ko ari match iryoshye. Ku munota wa 79 Man City bikubisemo ikindi cya kabiri, tugira ngo match irarangiye. Ku munota wa 85 rwose Real, ikipe ikomeye, irongera iragaruka rwose, bikubisemo bibaye 2-2. Aho bidahagije Real irongera irigaragaza ku munota wa 91 w'inyongezo, kubitamo ikindi bibaye 3. Kuvuga ngo umukino warangiye ari 2-3. Real ifite akazi gakomeye cyane. Iri gukinira ku gitutu, kuko PSG ikipe yaje avuyemo urabona ko yatsinze 3 ku busa, yo yakomeje. Bivuze yuko Mbappe rwose agifite akazi kenshi cyane na ba Vinicius muri Real, ko kugerageza gufata ino kipe yabo bakareba ko yakomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Haaland rwose mu byishimo byagitsinda agatego ka mbere, ariko ntago byari bihagije. Ubwo bazaba bagiye kwa Real ku mukino ukurikiraho rwose, aya makipe yombi arasabwa gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Ese wowe urumva ari yihe yakomeza muri izi zombi? Twandikire muri comment tubwire ni yihe kipe wumva yakomeza muri izi zombi. Iyo wumva rwose yaba ifite imbaraga yaturyohereza umukino, kanda like ndetse na comment aho ngaho hasi. Wibuke no gukora kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika.
Sporting Card yari irimo ikina rwose na Borussia Dortmund, ikipe rwose yaje kugarika bayikubise ibitego 3-0 rwose. Urabona ko igifite akazi gakomeye ku mukino wo kwishyura, azaba ari umukino w'ishyiraniro rwose. Nuko nguko rwose imikino yaraye irangiye. Nkubiriramo mu ncamake: Brest 0-3 bya PSG, 2 bya Juventus kuri 1 cya PSV, Manchester City 2-3 bya Real, Sporting Card 0-3. Urumva nuko imikino ya mbere yaje kugenda, dutegereze imikino ya kabiri. Coventry City vs Queen Park Rangers 1-0. Derby County vs Watford United banganyije 0-0. Match rwose yari irimo kunganya cyane. Portsmouth vs Cardiff City 2 bya Portsmouth kuri 1 cya Catford City. Watford vs Leeds 0-4. Ahangaho ubona ko Leeds rwose yakoze akazi gakomeye cyane, kubita ibitego 4 itababarira ikipe ya Watford. Norwich City vs Preston North End baje kurangira ari 0-1 rwose. Imikino yari ikomeye bimeze kadusoreze. Imikino yari ukomeye cyane, harimo guhuza Exeter City na Nottingham Forest. Byaje kurangira Nottingham Forest ikomeje ku giteranyo cy'ibitego 2-2 rwose. Ntabwo byari byoroshye mu Bwongereza, urumva byari yes. Ayo ni amakuru yaraye rwose muri Sports Vibe uyu munsi rwose. Imikino iraza kuba ikomeje rwose, mbararikire kuza kuyikurikirana kuri Truman TV. Ndagushimiye rwose kuba wari kumwe natwe muri iki kiganiro. Subscribe ni ingenzi rwose. Mbararikiye kuza gukurikirana imikino ya nimugoroba, iraza gutangira ku 1:45 niho umukino wa mbere uraza kuba utangiye, indi ni 4. Tuze guhura. Bye bye, ciao ciao. Subscribe dear friend.